Ir-rabta bejn il-Gżejjer Maltin u l-industrija tal-films tmur lura bosta snin. Iżda tieni sena konsekuttiva, il-Gżejjer Maltin mhux biss se jintużaw bħala sfond għall-idejat kreattivi tal-films. Dan hekk kif se jirritorna l-Mediterranean Film Festival li se jkun mifrux f'sitzi differenti, ewlieni fosthom il-Palazz tal-Gramastru. Flaqat informazzjoni mal-medja l-Kummissjoni Maltija tal-Film spjegat li se torganizza ġimgħa sħiħa ta' attivitajiet relatati ma' din l-industrija li f'sena rekord l-2022 ġenerat 85 miljun euro. Fosthom, diskussjoni dwar kif Malta tista' tisfrutta aħjar il-kunċett tat-turiżmu mill-films li nġibdu hawn, masterclasses fil-mużika, l-muntaġġ u l-kitba tal-films, kif ukoll attivitajiet immirati għat-tfal. Fil-fatt, is-Sibt 28 ta' Ġunju fil-Forti Sant'Irmu se jittella The David Walliams Book Show bil-qlieħ minn din l-attività imur għal Potino Cares. Apparti l-komiku Ingliż David Walliams, preżenti wkoll għal dan il-festival, Joaquin Dalmedia, u l-ex stella ta' Manchester United, Juventus u Franza, Patrice Evra, li sansitra sieħu sehem f'konferenza speċifika li se titħaddet il-ħolqien tal-kontenut online. Dwar l-ispiża ta' dan il-festival, il-Kummissjoni Maltija tal-Films qalet illi se tinvesti madwar 3 miljuni u 800,000 euro. Qalet illi analiżi mid-ditta RSM Malta turi illi s-sena l-oħra dan il-festival ħalla impatt dirett ta' 7 miljun euro fl-ekonomija. L-istess rapport juri li f'termini ta' reklamar, Malta ħadet bi $17 miljun Amerikan permezz ta' attività ġenerata madwar id-dinja fuq il-medja u l-mezzi soċjali, fosthom mill-parteċipanti infushom. F'dan il-kuntest sostniet li dan il-festival qed jintuża bħala għodda sabiex jitkattar aktar negozju. B'kollox fuq l-eżar ta' ċinema se jintweraw 45 film differenti minn bosta pajjiżi fosthom l-Italja, Franza, l-Portugal, il-Ġordan, l-Istati Uniti kif ukoll dawk Maltin. Uħud minn dawn il-films se jkollhom ċans li jiksbu premju fis-serata finali tal-Golden Bee Awards. Apparti minn dan, films bħal Gladiator, The Greatest Showman, Avatar u Jurassic World Dominion se jintweraw fil-pubbliku mingħajr ħlas.